Акшамлар хайыр ноябрынан 20 эфирде заман Қырымве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев сілемлайым. Аға қардаш Осман ве Сейтумер Сейтумеров Ларве Рустем Сейтмеметовны Қырымдан Ростов СИЗОсына юллағанлар бұны адвокат Эдем Семедляев хабар етті. Оларның давасыны Русияның Женеберби махкемесі видео бақ бастасынен ноябрінің 5-інде бақы башлаған. Невбетеки махкеме топлашывы Туневын ноябрінің 19-ында кечірілмек керек еді. Ләкин мабуслеріні Ростов СИЗОсына да кетірмегенлер. Имайджілер қайдеткеніне көре Невбетеки махкеме топлашывы декабрінің 17-інде кечіріле біле. Уч Қырым татары Бақшисарада март айында Хизбут Тахрир тешкілетіне алақасы бар деп терроризмде қабатланып тұтылды. Бұдава бойынша тұтылған Амет Сулейманов сағлық алындан себеп евапсынде болуна. Сөзде террористик группа құрылмасында işgalciler атырының алыбарыжысы Сейтумер Сейтумеровны қабатлады. Ода 2017 сенесі Қырымны терк етмеге мечбур болған еді. Қырым татарларының бөле сөзде достлары олғанындан себеп Қырымда әр вақыт стабиль. Қырым татар халқының меселелері ичте чезілмейді. Ичтимая құланыжылары Украина президенті офисі елбашысының меслячысы Сергей Куницынның АТР яйында япқан бейанатына бөле сесленділер. Эвел Қырымның баш назир олған Куницын ярмадада Қырым татар милли территориаль мұқтариеті тешкіл етілуіне қаршы олғанны сеслендірді. Санке дерсін Қырым татарлар ярмадада аз олғаны үшін бұл имкансыз ве дегер миллет векілерінің позициясы да козогынде тұтылмақ керек. Для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар, и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе. Я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. Даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну разная же реакция есть, да? 2000 сенелерінден башлап, Қырымда үкімдарлық вазифелерде олған Сергей Куницынның бойле бейанаты Қырым татарларына чывлатта, майретте қалдырмады. Озына Қырым татарларының досты деп, адландырғанына бақмадан о сақты досты деп яза ичтимая құланыжылары. В житті, а тим більше у політиці, так часто буває, коли нібито друзі насправді є ворогами. Боротьба за свідомість кримчан – надважливе державне завдання. Але нехтувати при цьому інтересами принципових прибічників територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в Криму, які майже 7 років, незважаючи на репресії, не скорюються окупації, це щонайменше нехтування державними інтересами чи навіть державна зрада. Такою позицією Куніцин чітко демонструє, чию сторону він займає. Он никогда не был другом крымских татар. Он всегда строил из себя спасителя Крыма от нас, варваров, и постоянно сталкивал различные группы людей, но никогда не забывал, выходя к микрофонам, громко крикнуть «Селям алейкум, джемат». Самовлюбленный лицемер и приспособленец, друг Джемилева и всех остальных крымских татар. Вот из-за таких друзей в Крыму было все всегда стабильно, а вопросы не решались от слова совсем. С такими советниками у Крыма и Украины будущее под вопросом. Очень жаль, молодой президент пользуется советами ватных мозгов. С такими друзьями врагов не надо.
Благодаря мудрым Куницынам 20-летиями в Крыму не выделялись земельные участки для крымских татар, что, естественно, снижало конфликтогенность в Крыму. Открыто было всего 2 украинские гимназии и 16 школ с крымско-татарским языком обучения. И все потому, что принцип «покажи татарам палец, оттяпают по локоть» был и остается, по всей видимости, основным принципом жизнепонимания таких вот бывших дубов. Лучше бы вы ничего не советовали, ни когда спрашивают, ни тем более, когда не спрашивают. Куницыннан Кырым-татар мұхтариеті аққанда түшінжелеріні Меджлис рейсі Рифат Чубаров тасесленді. Онан фікіріне көре мұхтариет тешкіл етілмесі тамыр халқынан таби аққадар вес сайысына ичте бағлы дегелдір. Такие подходы стереотипные, которые в свое время излагались в таких тоталитарных государствах, ну как Советский Союз, они не то что неприемлемы, но они взрывоопасны. Нельзя никогда ссылаться на мнение большинства, если меньшинство имеет неоспоримые права. Меньшинство имеет должно получить все права, чтобы реализоваться. Қарардан зияде құлланы фе ресурсларға залым жамунасебет. Ишгалжилер Қырым экологиясына бербат етмеге девам етеде Қырым-татар ресурс мерkezінен талелжилері. Қырымның суван барлары сонки 5 жыл девамында уч кереге сайлашқан. Экспертлер қайдеткенне көре сув қытлығында ишгалжилер озлері қабатлы. Чүнки ярмадада өз арбилері сайысыны арттырдылар ве колонизация саясетіні девам еттірелер. Ишгалжилер есе сув қытлығы олғаны үшін яңы скважиналар қазы башлады. Қырымда ишгалжилер япқан экоцид аққында Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары комитетінде лаф үрсетлежек. 1 миллиард 100 миллион кубометр. Ишгалден евел ярмадада йылда бұ қадар сув қолланылайдылер. Турмуш ихтияжларға тек 150 миллион кубометр сув сарф етілі екен. Ярмада есе есасен Шымали Қырым каналындан келген сув ве яғанақлардан темин етілейді. Ләкин Русия Қырымны ишгал еткені вақыт сув етежек ме, yok ма ичте түшінмеді ғалиба. Қырым оз-озына суынен асла темин етіп оламай. Ишгалжилерінің ордусы ве Русияден көчкенлер сув қоллануыны баяғы арттырдылар. Переселилось не менее чем 700 тысяч человек, которые также используют воду, которые пьют ее, которые стирают вещи и так далее. Формирование многочисленных воинских подразделений, силовых структур, массового переселения чиновников, а также содействие инициативного переселению граждан Российской Федерации в Крым из неблагополучных регионов России. Ишгалжилер ярмадада олған суыны қайғырып құлланмағаны вазиетіні да бетерлештірді. 7 ел девамында ишгалжилер тешілген су борулары деңіштірілмесі аққанда ичте түшінмеді. Олған суынан тақменен 80% ерге сынып кеткен. Бұне берабер суван барларына керекли кібі қызмет етмегенлер. Оккупантами с 2014 года не проводились работы по поддержанию полезного объема крымских водохранилищ поверхностного стока. Заиливание Аянского, Симферопольского, Партизанского, Чернореченского водохранилищ за эти годы привело к тому, что их полезный объем значительно уменьшился. Табиатқа олған бөле залым жамунасибетінің ақыбетлері кайнаттан біле көріне. Қырым-татар ресурс мерkezінің мутихасслары спутниктен япылған ресімлеріні оғреніп, сонки йыллар девамында ең бұйық суан барларынан чевре сызығын насыл деңішкенні көстерді. Тайганская ве Белогорская суан барларында сув севиесі уч керегеексілген. Ахмеджетте сув қытлығы олғанындан себеп, бұл сув анбарларындан сувны Ахмеджетке помпаладылар. Махсус конструкцияларына есе Русия арбилері құрды. Работает какой-то насос, судя по всему, который качает сейчас воду в эти трубы. Ого! Сувасла битмесінде пешгалжилер бірі-бірі артындан артезиан қойы вес скважиналар қазы башлады. Жүртче районында ешгалжилер атта суни голь қазды. Анда скважиналардан помпаланған 80 000 кубометр су топламаға планлаштыралар. Лейха мойлифлеріні ешгалжилер мемурлары атта тақдирледі. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Давайте фотографию. Это заслуженная победа у вас.
Қазылған онлар скважиналар ер асты суларыны фарымаға девам ете içilген су еріні деңіздің тұзлы суы толдыры башлайжақ. Кечкен ай Қырымнан шымалінде яшағанлар су қытлығына дойды. Инсанларының қойыларындан сулар чекіліп кеткен. Қырым экологиясы үшін бұл бұйық бір зарар кетіреді Киево-Могилянская академиясының профессоры Евгений Хлобыстов. Ишгалжылер Днепр суы берілмесе Қырымда 100 берген су қытлығы проблемасыны ичте чезіп оламаз деді. Друга проблема – це транспортування води. Такі ідеї розглядалися, але, на жаль, фактично ні Дон, ні Кубань не мають такої водності для того, щоб перекидувати туди воду через водогони будь-які. І третя проблема – це масштабне опіснення морської води, але це потребує дуже серйозних коштів, значно більших, ніж витрачає сьогодні федеральний бюджет на утримання Криму. Хлобыстов айтқанына көре, Ярмаданның экологиясы яңылатылмасы үшін шымдыден план олмақ керек. Бұл Қырым азат етілу реинтеграциясы стратегиясынан бір қысмы олмалы. Ми маємо зрозуміти, що Крим все одно буде українським. І після того ми маємо зрозуміти, в якому стані ми його отримаємо, які там проблеми для нас будуть актуальними. Тому на сьогодні доречно нам вже починати рахувати ті збитки, які отримає Україна через нераціональне використання наявних водних ресурсів, через нераціональний його розподіл. Ишгалжылер япқан жинайетлер жедвеліне экоцидте қошылды. Қырым табиатына олған Русия тесірінің араштырмалары Бірлескен Миллетлерінің инсан ақлары комитеті махсус топлашуында айдынлатылacak. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ишгалжылер құра Украинаны есе қабатлайлар. Алупкалын онлар же ерлі сакені Козетов мейданында құрыжылық кечірілмесіне қаршы пикет кечірді. Деңіз ялысын алып кеткен yolda 2 метрлі құра тікленген. Құра артында есе иш қайнай. Бірчоқ құрыжылық малземелері кетірілген. Гежелері де бетон ташыған машиналар келейкен. Ерлі сакенлер балларының кезмеге ер қалмағанына шекет ете. Бұне бәрабер деңіз ялысына чықмақ үшін 1 километрден зияде айланмақ керек дейлер. Құрыжылар есе фыстық тереклеріні йоқ етіп, таянч диварларыны бозғанлар бұндан себеп, онлар же ев веран ола біле. Ләкин наразылық көстергенлер Украина акиметіні қабатлайсан кедерсін 2006 сенесі ерлі акимет топырақшыны шақси шыркетке айырған. Құрыжылық есе тек башланған. Ярдым сұра бірден Русия президенті Путинге мұражат еттілер. Ишгалжылер ел башысы Аксенов оларыны ешітме екен. Жители города Алупка просим взять вас под личный контроль вопрос о застройке городской, смотровой и детских площадок, которые, как оказалось, были незаконно отчуждены при украинской власти и не вернулись обратно за все 6,5 лет возврата в родную гавань, а были лишь скрытым образом изменены в назначении и проданы. Украинада кечкен күн девамында яңы 14.575 коронавирус хастасы белгіленді. 229 хаста вифат еткен 7.845 инсан түзелген. Сағлық Назир Максим Степанов карантин қайделеріні riayet етіп маскалар тақмаға чағыра. Бұл хасталыққа қаршылық көстеруінан екене ұсылы деді. Бірқач айдан Украина COVID-19 хасталығына қаршы вакциналар алар деп ұмыт ете. Шымды Бүйікбритания ве Америкада ішлеп шығарылған 8 вакцина соңки сынав басамақларындан кешмекте. Вирусқа қаршы халқара COVAX механизмы вастасынен Украина кележек сененің башында бедава 8 миллион вакцина дозасын ала біле. Сағлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре 4 миллион инсанға 2 кереден ашыламай апылacak. Біріншілер сырасында вакцина екімлер телеке группасында олған қартларға ве дигер хасталарға оғырған инсанларға yapılacak. Вакцинаның дигер партия салынмасы үшін девлет бюджетінде 2,5 миллиард гривна есапқа пара алынған, деді Назир Степанов. Ми повинні отримати до 20% від кількості населення доз вакцини, яка буде зареєстрована. Ми говоримо про вакцини, які будуть виготовляти провідні компанії. Це 8 мільйонів доз. До 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини.
Işgal etilgen Kırımda ise 259 yangi COVID-19 hastası belgilendi. 6 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Bu işgalciler hakimiyeti tarqatқан resmi statistikadır. İşgalcilerinin baş sanitar ekimi Natalya Pinkovskaya Kurman, Yedikoyu, İçki, Karasubazar rayonları ve Aluştada hastalarının sayısı artmasını tahmin etti. Çünkü bu regionlarda pnevmoniyanen hastalarının sayısı bayağı artқан. Pinkovskaya kaydetkenine göre gelecek 10-12 günden böyle hastalarda COVID hastalığı da belgileniyor eken. Kırım bu Ukrayna. Moldovanın yanı saylanған prezidenti Майя Санду Kırımna Rusya işgal etken Ukrayna kısmı olarak saya. Bunu Европейская Правда neşrine bergen intervyusunda aytты. Sandu'nun sözlerine göre 2016 senesi o baş nazir olğanı vaqttan berli onun Kırımnen bağlı pozitsiyası deňişmegen. Şimdi de prezident vazifesinde böyle pozitsiyada kalıp Ukrayna ile işbirlik yapacağını bildirdi. Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем'єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом. Bu saat hazır olğan sonki haberimizi de hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinç geçmesini tileyim. Atayırden ise ayrılmanız görüşkence.